too much age ebra edru so e ga no wahala dwumadi na me a motimi ni midin ene ekwia sikapa eno da na ensem bebre ekoso e wo social media wo bia e kasa ase huhu bi ekoso efa eye multimedia group wo mo adwumayefo ho ensensem bi a chese mentime ho ase ana we ye reason we ye jai ho ensem ne dey yesi enkonya ye baba be kire mo an se de mo teye no se de na wo dwen no saa enete nanso so bibi foforo bi eka ho a no susu ewo mu a ewo se mo susu motie enti se na wo ye too much wodi ye chinkwu ade ekoso bia no gidi ye se won hwere nanso se na wondi echi ade na chese wo hwere nyoma bebre enti no ansa na ye babo awransem no de mekere wa enesem wo babo too much gh ewo YouTube wonum na wamia red bar na eda wonu no wamia notification bell no eso se de nya upload video bia watimi enya notify ewo wo phone no eso na wantimi anye den ahwere videos a ye de ebeto apono eso mama yembora ensem no emu ene de confirm case a ababeto edwa ene se ye nua bema Captain Smart Adum TV won wajai de wajai na ba bia wo kono ebusia jebre na mekire ba bi kura wo kono na mama mencheche ensemu emfa encho se de mamunim no I say multimedia no akwakwa ye adwuma bia obi edwane edi film ye nim se suma bi na hya ase nti a epam wo mo se eden na wo ho no mu a enu nti ema wo mu ejejade a wo bia entimi enche edi kan ohima wo ye je wa free wonom ye nua Dixon woni ho enkrofo bebre ye nua ye Kofi Adoma woni wono so na owo Adum TV wono so edi efri honom ye nua for bebre a wo mo ewo ho no na so wo mo start ya na ye tie wo mo ye hu ne se wo mo ewo Adum TV ana se multimedia group katachie free famu say wo mo nyina every multimedia group mo wo mo akoko join other television stations na ebusuafo na watchi mu krampo edie ye nua ba na ya brefo ene wono so wo de ne resignation letter ekoye na ene dey efri enu ada bebesi ene na nchese enkofo bi ekeka ese ye nua bemma ye nua bemma Captain God's Brain Blessing Smart adodo na etwanitia efre no Captain Smart wono so ejai multimedia na no kroben na ewo mu ebusua ampa se de mote ye no sana se de na ekoso no sa na etie na ya brifu ejai no enche ye bia na chese Captain enso ede ne de akwakwa koboso se wono so wo free multimedia adwuma ye kuonim wodin ensem we ebetu edwana chese Ghana for ebinu mosi there be dey na ekoso multimedia mu there be adwuma ye fo jaya na ejan say new faces nkoa na ebeba na say adwuma de bia ye hu anim foforo na we yi jani ye hu anim foforo na chese is either say management no na enye good ana say akatua no na enye ana bibi na ekoso a enuntim masa enoma we nyina esie na abusua mo beka ya emra wo hema wo ye gem free Adum TV chese wode ko Angel TV no na ye nua be Captain Smart ono so na yire ewo amanone na chese ono afafro wo je na awo a enesa enti na wo ne nchen a wo hwe se nneoma ebetoto ye na enum no enkomodide bi ekoso ewo wo ne ohima wo ye je entema na chese wo hwe se abaya no enka bibi emfa ema no se de be ya wono so no wo betimi ababe piemu ewo ehonum na ene dey na chese enkomodidi a ekoso emre bia etwemu emra ohima wo ye je efri multimedia group mu Angel TV no ene dey chese sa enkomodidi enu esipi esita enti ene dey new amede ebremo ene se ye nua bema Captain Smart from the 1st of June obe hosti Angel FM morning show Angel TV so na chese jaina ye nua beman workers wo jaya na se na circulate rumors na ekoso se Captain Smart wo jai de akọ wo jai multimedia group akọ join Angel no na chese no kre ankasa a chese on the month of June next month no
what started ye ni dwumadiem wo hono official as official of ABN na just wo koye adwuma wo Angel TV ho na wo kwa kokodi ni dwuma na dwuma wo kwa kokodi se de mamnim na oye Adom TV morning show no eno a na wo no so wo kwa akwakwa ye no wo hono wo koye Angel FM morning show se de no wo Adom FM wo ye morning show na no a na wo okodi sa dwuma na bi wo Angel FM ebusuafo Captain Smart ejai wo hima wo ye je wajai Katachie free for wajai ye nua Bema Dixon wajai ye nua kan say ye nua obaya na say wajai na ya brefo wono susu wa free hono Kofi Aduma wani ono susu na wo hono den potin na ekoso ewo multimedia group a wo montimi nhwe enka wo montimi nhwe nsiesie woman to me shan to no me ya dane da one presenters one more host one more employers dane da one sorry na one more ejai akatua na enye anase emperifonu su ene eban bia omo edie no enu nti ene ma one more no so sa de na na because ye nua bema bi ede beba tu edwa a chese wo chiremu ese ye nua no wo chiremu se show na wo ye wo Adom TV no a chese de bia no akonfo omo anya robbers omo akonfo na ye ta ede wo mo ema ne di ye show enu nti ene ma ne free eho wa kire na adwen wa magana fo hu de nti wo no de wo ye den wo de afiri ho wo mo maka no so wo bia emba yo na ya brefu de yisi wo ba ye wo mama meka bibia Ghana fo na ye dwen ye edisi se ebi one na ma issue no na ebi ye ka kire ne se ida so be wa be patcho ana so wo be resign na otiki the resign side no wo jaye abusua ama se no multimedia wo mo kosoro ana so wo mo kofom na de wo mo ye eboa adwuma no ana se eti adwuma ne ba fom den ya eno montimi ni wo mo nkrofo ntimi nka ema ne oma NCA we sori awojai ama enne day Captain Smart Adom FM morning show presenter wono so wobu ni ketem wakwa si Angel TV wono so wakwa ye Angel FM morning show edi amowom na mo hwere san nkrofo we nyina mo hwere wo mo nyina no wo like den na o dream say wo so media work no ebekọ edin ben na Ghana for ebebo anase enkrofo ede be ma adwumayekuo no Ghana for edwin say de nyoma yiko ya na chese wo mu ni say bibi etosin ewo adwumanim ewo se mpanifo ensore waka ebinum so hu ni say employers no wo mu na pre wo mu employers na pre wo mu because o mu masika di wo manim kan wo mu masika edi wo manim kan enti no wo hu se ne yonko di sika sei wo ha sei na wo no wote ha no kunu hu ma adwuma na se still ye ntua ne kakase a ene na tese wo no so obejai na sika multimedia se de mo di 25 years sika ben ya na muntimi enfe entua employees a enu te be ma wo mu ejai na tese bibi foforo bi ensu ni nyina mu no wo mo emba bonten ememeka ehwe enti abusua na de etie eno no yenua bema Captain Smart se de muni no ni dintententen ha nyina na beka mtiri de meka ya na maka ya de amom no Captain Smart han se de dodoro na nim no wajai Adom FM morning show na just mo hwe nenim ye Angel FM from next month call no so de ne de akwakohwehwe so wo ho no na after now so de na ya brefo ono so de ye hu ba bia wo de ne sesen akọ so ono so UTV so wo ko Angel TV so wo ko hin wobi enim abusiafo mo man kenkan adwenkyere na eba ye emra dodo na etese ye nua bema Captain Smart wode na dwuma wo ye wo Adom FM abano awie ye no mo man tie sede enkofo react to ne news no ye nua bi so ede awode eba ye ne din ene Joyce or say Captain
it's good. Go and join on him because these people, they don't have anything good to offer you. Hey, abaya joy say, we are doing multimedia now. We are be jaye. We are bushing any year because I don't want to say asa who approve who evidence be then na ekoso any boy nchiremu na can say what rasa dey na say what they have to suspense mu enti nchiremu bia wo no e too much age me catch too much enti him advice for our dream nchiremu dey enti wo hu ne say e ma sa nyoma we ekoso too much subscribe to your channel no na ye dey wo bia no for to edwa ema ye wa because say dey wo ka say dey wo ma ye hu say asa bibi ekoso na sa dey ekoso ne no e na ye pese ye hu ye these people are losing big people in their multimedia group. They should be watchful because if it becomes young people that people don't know, they wouldn't watch their station anymore. No so station womo shire empanifo womo shire etitiru womo shire ekukudam because na ya brefo wo ye adwuma 10 years captain so ye adwuma wo bone ho maden e wo ho enti no mo shire sankrofo we nyina nam kofa young ones abai ebia na Ghana for wo bo on my young one obeba no onya okay with me news or de baba ana ne just our de baba bonten enti wo mo ema wo mo ni and that would a chat to cry me Veronica Edward de Eba will say, oh captain, please again, I wish you could stay. Okay, no matter what, every issue we use our mouth to say, we don't take action over it. Captain dear. Anka ebeya anka want na one more any day anko so I enjoy any show because asimbiasi a ye de anu ya na kan ye mfase kan e na ejudwem na se de be on betimi atena na wo masiesie wo mo ensem ebusuan wo so sen e na wodwin esi efa Joyce misraw comment no ehun ehia me enti no o de se dem di kan na subscribe se de be ya o de wo details a wonim efa ho no o de ebeto eja ebusuan aha e na di dwumade ni besie medin ene Akua Sikapa follow your Instagram page @tumagh_. That's ene ye besa na hia Fiti ni asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe